Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Lambor malngyang MDC ke Nongkrem constituency, bat uba deru MLA barim ke Nongkrem constituency, ulakop ya uba adan melabasayamot, President ke Voice of the People Party bat MLA bementa jong ke Nongkrem constituency, banyatai niya para marway, kata Mano na peding jongki ki Wanrah kambun ki kam Pynroi, naduk ki surok bat ki weipat hakani ke constituency. Kani ke jingkop uba Lambor ke day ke baula pensyong Nongkrem na ke jingyo iya ke wei ke video bala keren de uba Ardent, ha ke wei ke jingalang haridum jantia, ha ke baula ong ba uyo iya ke jinglet penbah surok de uba Lambor, lingba ke wei ke lat pathai kubor. Uba Ardent ula ong ba ki labun ki bakentok ba syano uja, bat ba ki surok Nongkrem constituency ki seniu hadu kata-kata, bat benra babun ki kenok ba ulap miet let jalap election bat kelat ya ke constituency. Shushu uba Ardent ula ong ba uklam kelat ya ke constituency, bat ki pat ba ki deban wat jingtip balai ki surok ki seniu Nongkrem, bat benra ba ki shipos nam ba ulong MLA, kata na usnam arajar pra hadu arajar khat pra, ula Wanrah shibun teli ki surok. Haba jubab halor gini ki jingkran uba Ardent, ki ba ula kran haga janmir shipau tarik ukala lingkon, arajar arpusan, na kaliang uba Lambor haba kran syakilat pathai kubor haga no paisngi ke khatlai tarik ukala lingkon arajar arpusan, ula ong bakamlong ke bayahap ban pawat haki pat ba. Ula ong baka jingkam UMLA bebenta ke Nongkrem ba ula Wanrah yaki surok, haki jaka baper, haki shipos nam, bat haki sans nam pat dan jingmaramat, kalong ke bamyahap, namar haki shipos nam balong MLA uba Ardent, karukom shna surok kalong ke batorti, ke jingstang karong basyang kalong kum isla rensun. Ula ong bamauhi hakapor balong MLA ula Wanrah yaki surok lat kor, pom lakrai, lat lingkon, kasurok na lat smith ter, kasurok na lat Nongkrem, umprup, smith bat kiwei pat. Ulang baki pat ba ki jet baki ai ke jingkit kli ha uba Ardent, ba Wanrah ya ka roi ka par bat ke jingkelah ka than, henry menta banyat ha upat ba kamyahap, bat ka dei unang mikmat ba un leiwat na ka sorkar bat ki bor ba dei kami. Ulang baki jing ang nuot jeng u kalong hi ba un penulong ya ka surok na lat kor shamalki, kenang banyarap penduna ya ke jing theng kali hanong ba shilong. Hi sutnat chibun ba phi Wanrah ya ka phang. Ngashi ha po ki YouTube channel. Adang gini gi asingi ya ba MLA bedom brom jingi lakyan ha po ko ke sinong po Gente Hills. Ba lapha ikpat ba baginwan. De kumno ginwan ikpat ba. Ba ya kin. Ya ke ginwan. Ya kami ke jing sya kin. Tingnan ko ang tanggawi. Wemeli lakran ba? Alawan ra igisrok hangta. Haki supposed na machwa. Hay lakran ong ba hakisan sa don maintenance. Ngang ko anong ipida mo siya. Bagisrok kibatray haki tu ipo machwa. Kilong thik kajing raben jong karong. Kalong kat islatan sun. Tang po sisnam, hipay kasurok lang dapsiyang, danapsiyang naman no, umaw kami sa bar. Kaway nigi surok, anito ipi, kapangahapan trade humay biyang hagi nigi sansnem kipangangabat ko mamali. Kaday kasurok na po liwlong, pamnokray, siyatoy siya po, ringi silong, kapanpay lambay siya po, sanmer. Yata kasurok, lasna, siwa, yung election, but hadi yung election, tang hapo sisnam, lamilot, kimaw, bansyang biyang yakam nung syu mahap Wanrah sinondak intermediate lane kamot kajinghe jong kasrok kabaitnat kide kita gilinti gibang alayle lapipet gini gilinti gibamanta napo light core lumhe LPL road Mano ba Wanrah ika kinpet ya ka intermediate lane kaban napo lat Nongkrem umprop to Smith Mano Wanrah ika kinpet gijin panbaha jong yakaning surok na po lat Smith to Smith batater Mano bale eka deki po jungi temta pinong kumnon wat pa ba tu wat du i gini kan gimaw nong rem gibang ang labo bale bangyo scheme na mangali panwan haban ni hida kaman temantang ako awnong ang ni nga challenge nga ang one daga debate bani kren ni developmental scheme giba hapo kanong krem ko si Mano Aibon nga khot ni kita binuan debate nga Wanrah yaki proof jonga katno ninya siyang marhaman ninya debate hapon jonga bat UMLA sa Nongkrem ang mga kamnay ay ninya pani
Mano Wanrah scheme babun hapo ka Nongkrem konsi ngang ko nong yeta kadai gajing bomla ban kampi mate ngang kampi siya ita namar ba bada kan ni gajing siya piyong mga amdo sa sokar ti balaipat ki application jong ki MLA ki baday na po ka pati jong ka VPP ki poy hadu po jing khang jong chief minister ki application jong ki MLA depikan na po MLA jong ka maulay depikan yu MLA jong ka maurang kinang balik ki application jong ki tengren kini hapo mada hapo mi jong PS jong ka office jong chief minister ki poy ki proposal di kan gajing siya di ka banang ni pamdan ni upad ba ujit yaw MLA lani MDC kamu mo kijit bagi ay kata gajing siya ni ayu ba anu job bunuan ra karoy ka pan bunuan ra gajing kalapo ka tan dali minta pinong ba nyat upad ba abun lay sino lay pa kamu di pad ba kan blapin ko bor yaw tunong mikmat ba un lay himo siya po ka sarkar balik ti gajing hang jong sarkar ken tingingili agunta kanyalam nga pad ba nong he pad ba kiliwat hi ang la pendep ikakam jong nadong sidong ka siyong sapi gajing start of hi kalong gumda kadai ka kamram jong nong mikmat si same ba pila jit kamau ka protocol ko ong kinong mikmat kilong halo jong chief secretary manda fi ong mapilali siya po siya ka office jong ka piluli uli ayu to upiluli hablay yam siya kipapat ka department di pimlet mi itong niyo ay katang kajingiram Mano ban sign Mano ban mang pisa habang pisa ka sarkar Timta pinlet pinong ba ngawan hangta ladap kalonghi kamlong today kani ngimday man siya ilang baklakin tinga nga ko abon nag basyay bahadu kani si wala lang amsim long shu utaw MLA ano yung ngadang late hi napakadon kajing dawan na po ko konsi pagkiong ngidon kami kini kinig gidon kam yarap lam tingali sino mabli siya sarkaram ka konstitusyon ko umta ngayon ada kajalala jong kapapura doon sa mga kakanay pa anyo kuwar doon ka na maging esensyal pa naman di tayo pagkuha ba noong hakanay ka po pangingilit hiban hapantit nakalong kumnuro nakadigi ba kumnuro kamot habang ka jing dawa ka doon na ka konsusi nga hapanlit ng tit kasi hang jong sarkar tanay ba noong manikan no te hanga te kam doon ng rimpe today naman kata nakalayong jong nga naskop ng ipi bangin ng italo ni ginikam ba namtakatahan hibro ko eh namtaban yo ban prat lenti ekmilenti bala kumno kajing anu junga kalong ban pelat no shuai kan ka henggali ka bateng pinpet ka jing traffic jam nadu tangso ang school ka poisu po sini po laikor nadu nang he di kumno ngin le kibroy kim poisu sig jaka ba ni tray kim poisu sa school kim poisu siya sa hat ka pobobiyang na ka jor pa ka henggali kathong junga kalong anda dep yamantang ngimlali issue kathong junga kalong kum MDC Dadang 1.5 yang katong yung kapaningkong kalong pan penurlong yang kanay kasurok nang nina po laikor kapan pa ilang basyo po malki katang katong yung bat commission kapang abu akamat do